Takže tak, jo, to je super. Čo je to uplávam. To nejde otvoriť. Mám nejaké nožnice, čo to mi treba. No, treba mi nejaké nožnice, tak idem zobrať. Mám nejaké nožnice. To je super, že mám nožnice. Tu mám aj toto. Ale mne treba hláčať. Je tá vec. Ideme po len, čo je toto? Čo som toto potreboval? Nožnice. Ideme. Zoberieme nožnice a otvoríme a rozbitíme. Oh my god! Jej! Tak to je super. Čaute. Ešte som zadáčo za podne hodí. Že mama ešte nebude vedieť, že už je od toho vede. Čaute. No, tak.